Hakabedai bak kajing khot sakhi nakalang jong Meklia Human Rights Commission. Halo kajing like jong USP pemerintah jong East Castle District Uritu Ravi hakapor basat kan ikong bendas ia majan additional secretariat. Halo jong ujo nak kibabun kiliang syaka commission nakalang ke commission kalau khaben ai sakhi mentagas ni ikong bendas ia nadu kapor khai baji hadu kapor sipaji sitang janmien. Nrai namar ba ikong bendas ia marki pakinong jor commission na laban poi kumtan kalian ke komison kalar berpun kotno ia kini kajing syembisara di jengkot sakhi nama kajing mempoi jong kini kinong ujor bar ikong bendas im hendai hakapor arsiteng pat nak kalian ikong bendas im rengkat kajing yasanan lang ikong purity pawa kira poi hapok ke komison menyatu bakadau bakem semla ban poi hakapor ke biang gadai namar bailawan nak cakap ke bajengai bakem juru kajing sakot kali hashtag nanti kumtan kalian ke komison kalarai ban busngi at snap ia kajing pan jong kini ke komison men recall ni pendam no ia ke order ke balapan mi balapan kot no ia kena ke case bat ke commission ke sasngap ia ke recall application jongki hakakat pratarik unai tung